Jayla kulağıma, kulağıma okşup gidip altın bulağına. Sümbülüstü yaştırıp cayalabı, cayalabı. Caylı doğu cantımın sınavıma. Caylı doğu cantımın sınavıma. Selamünaleyküm. Anne. Ekim şok. Ekim şok. Batırak. Bol. Asqa Bayke. Ya. Ne diyorsun? Bayke. Bayke bugün ekim şok. Bir müşaktım var. Aslında. Ayının ötürüp oturgan kişi eкен.
Çoğayıp kalıpsın. Dağlarың kengeyip. Atan kese tanıy alat ko seni. Келбейт. Emne dedim? Ал келбейт деп атам. Антип айтпа балам. Көресің ғой? Бары жақсы болады. Emne qarap turasың? Emne! Çaqçayıp qarap turasың. Meni күнөөлөп атасың ба? Өз энеңди күнөөлөп атасың. Ичпейт. Суранам. Ичпейт. İçim. İçkim gelip atat. Ичпейт. Doktor bey! Aç! Aç bunu eşekle! Baba yaklaşma! Çektim! Aç eşekle! Aç doğdum! Aç! Taşta ses verici. Атаңды алып таштабайм деп сөз берчи. Балам.
Менде жалғыз ғана сен қалдың. Шешептерді аламды ұмытып қалып тұрмын. Құрғады ғой. Эми кечке дейін үтіктөш керек. Сен аны каяқта деп ойлойсуң азыр? Билбейм. Бирок тапсам өлтүрөм. Мен сөзсүз кетем. Апамды ала кетем. Чоң үйлөрү бар. Автобустар жүргөн. Элдери бири-бири менен жылмайып сүйлөшкөн жакка кетебиз. Бирок акча чогултуш эле калды. Сен кетсең кете бер. А мен учуп кетем. Şimdi ben sana серьезный нерселерди айтып жатпаймынбы? А сен болсо жылар үйлөтчүк десең. Сен кайгырба. Баары жакшы болот. А мен акча топтоп мопед алам. Ленинс, дагы не болуп кетти? Ленинс. Мен өлүп турбайм, пакыспай. Өлүп турбайм ой. Антезем. Макул, белиң тыстачы. Кеттик жолу. Мелчи. Дүйө бар сен. Дүйө бар сен, кеч кетейин.
Велосипед мурдап кетип коет жакта. Kafeden çıktık. Kafeden çıkkandan keyin anam. Bakan үйүндө хатасында эчким жок экен да. Айтып атам эле кетет да. Анан бардык да içtik. İçip жүрүп анан бака көз анан алмак салып Ой. Айтып койт мен. кайдан силер жок болчусуңар да Ой, айтып блин. койбойсуң. Жүз даяр болду кетип чык. Жүрбөйсүң чөлү. Ой. На. Жигиттер сомпон барбы ичинде? Эки аз акча жок болчу. Жана эле жумушка кетип баратканбыз. Кыскасы, Асанбай кеңер бар го? Ошол армияга кетип атат. Сен экөөң бир бөтөлкө ала келелечи, макулбу? Макулбу? Всё, давай, бара бер. Канчада чыгасың Ари? 6-ларда. Эй! Уктап кетип жүрбөгүлө, макулбу? Жеңиш, майды алып келчи. Какую страну посрали? Это не только Киргизия. Нет. Это все страны. Весь Советский Союз. Да. И люди добрее были. Цель потому что одна была. Жить, петь и расти, страну строить. Але азырчы сен окушуң керек. Тағы да депутат көмір қазасың. Я знаю. Азыр бардық алмашылды. Мен саға, сен маған. Biz не смей все стали. Деньги. Больше ничего не знаю. Жизнь такая. Кушать всем хочется. А что поделаешь? Тетичал неде? Сен бирдеме түшүндүңбү? Билбейм. Сүйлөшкөн киши таппай жүрөт го.
Тегиш. Сунар койчу. Жаппайлы өрөр. Den sonucunu alıp görelim. Azamat çakta. Çakta Azamat. Azamat çakta. Çakta. Çakta Azamat.
Ha